afatsonao azafady anao magnafatsy anao dihigny le hoe nagnafatsy mba volagno le hereo mangalara malakilaky ko hoe tranonareo lafa sana mivolagno alafa hitsanga aho tsy hisy olo mangalatsy koa fa ze ho hangalatsy hindrinigny faly miarabatsika jiaby ndray mpanaraka ny chaîne vaovao malagasy vaovao mafana miparitaka amin'izao fotoana izao a tonga ny mpamono afo anatoliara amin'izao fotoana izao ny ministry ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajanena ny tany na nandretsy tohaina nisy ny fiona tamin'ireo manam-pahefana sivily sy miaramila ao an-toerana amin'izao fotoana izao raikitra ny fanolorana famatsina arabola sy ara-pitaovana ny bentanàna ho an'ny faritra tsy mandrefana izay fampanosoana maharitra sy malaky no tanjona tsy hisy intsony ny commune ho adiny hono tena izay tokoa ve sa tonga hitsapa ny alaliny rano sy hamono afo noho ny toedrara mafana ao toliara amin'izao fotoana izao mampametra-panontaniana zany efa ila zay zareo tsy tonga zao zareo a avy nanambotra ny colonel Fanampera dia zao tonga ny solitena avy amin'ny fitondram-pandrakana izay tarina eny an'izitoaina izay hitatsika fa mafana misy toedrara araka hitatsika ihany koa video fanokefitsy nataony zanany colonel Fanampera zay fa nanao fahadisoana bevata ny fitondram-pandrakana amin'izao fotoana izao ary tsy handefitra izy tsy hanaika hatramin'ny farany fa miomana nareo manam-pahefana eny an-toerana ho tonga ho avy masiaka manko ny zanany colonel Fanampera izay ary miantso ny voaka ny toliara manontolo izy aoka ho fantatsika fa ity colonel Fanampera ity dia anisan'ny mpampandritany tany amin'ny faritra atsimo iny faritra toliara atsimo andrefana zany na rehetrarehetra tsy hisy olona tsy ahafantatry ary matahotra anazy ny vahoaka tamin'izany fotoana zany fa mpampandritany zany izy nahajain'olona izy nomen'olona voninahitra izy na amin'ny faritra Menabe ihany zany na amin'ny faritra Anosy na atsimo andrefa rehetrarehetra vao faritra atsimo iny dia mahafantatra anazy rehetrarehetra ary nome voninahitra izy no hajaina izy nanomboka tamin'ny asany hatramin'izao tenenintsika izao izy manko noho ny fitiavan-tanindrazana mibaiko anazy zany dia tsy tia reto mafia reto fa hoe vato misakana amin'ny tombontsoa manokana izay ataory zareo zay misy video fandarana manokana niarahana tamin'ny solombavahoaka fitelazana perana hoe mpanao gazety ihany koa izy tamin'ny Azy Radio mabosibosina fanazavana misy kokoa makasika ny colonel Fanampera izay arahantsika manko video fanokefitsy nataony mpanao gazety na solombavahoaka zay fa nataony fiteny toliara manko ny fanokefitsy nataony atsika eto ihany koa dia anisan'ny mahay teny na avy ana Tego na avy ana Masenga Matoliara na ny Tamatavy zay andao aloha ataontsika hoe fiteny toliara tsendrika aloha hitatsika manko hinaniky izao hoe mitondrakana mafia reto atao homba ia va ireo homba ia na ireo na homba ia tsy maintsy ho avy aminareo avao ny manareo hinaniky izao manko manao ino ty hoe kira sa hoe nareo zany tena mafy ho avy aminareo ny raha ilanareo zay fa na homba ia nareo izao manko atao hoe misy karma io tsy maintsy hetsika avao azanaky ny toliara yaby satria io tsy raha olo fahatanitany io fa olo manamboninahitsy olo hajain'ny toliara ka zao hinaniky zao ireo ty ka mamono afo amizay manao kory zaradrala zany le commune zaradrala zany merareo amizay manao kory ka ho hitanareo fa miomana nareo araky ny volan'ny anany zay tsy anany avao aza fa nanivoaka yaby fa leo fa kivy aminareo ka miomana soa avao nareo fa hetsika toy tsy raha homba ianareo fa tsy maintsy mipoaka avao toy andrajoela zay nononareo ty lafinareo tsy maintsy ho avy aminareo avao ny masiaky ny vahoaka malagasy aminaniky zao arahantsika manko video fanokefitsy nataony fidelazana pera zay amin'ny teny toliara avao koa fa ka halignonareo avao lahy longo ny miabonena manao zay na manao commentaire mba asoasoa avao fandarantsika toy iverina atsika miresaka zay ataontsika teny official fa zay le izy dia andao arahantsika fanokefitsy nataony fidelazana pera zay ty le izy ny colonel Fanampera dia isan'ireo ray aman-dreny izay miaro ny tsy anaovana ny fitrandrahana ny fasimainty ao atoliara voalohany sy toliara faharoa colonel Fanampera zany otsy aivoko kely ny tantara satria izy ty moa zany tsy haiko mihitsy iza ny mampijabaka nyty fitondram-panjakana andro rajoelina ty fa dia tena mahay nareo le mpampijabaka azy ary anaovana merci bravo ranga fa tena mahay nareo ajabao soa président io fa mbo tsy tena mijoboka fa le fanaovanareo azy anany io zany tena hampijoboka azy amin'ny laliky mare bibike zay zany le mahafaly zany ao anatiny zay ela fa misy olo tena mahay président agnilanao ao
mampijobokazo toasaindatitandro rey mampijobokazo andavakay ka zao zany le fipetraky le raha mahay nareo fa mbo tsy ampy io mbo ajobo lalaliky mbo marivo zany andatsahanareo azy io mbo tsy gnazy tena mangitsokitsoko asan'ny mangitsokitsoko mahaigny mangitsokitsoko zay laliky zay lafa i amy laliky tena any andavaka mangitsokitsoko tena ampidiro any mihitsy alefa bravo elagnela fa mahay nareo zay nareo vo amea bravo zahay ndraiky zany eto ro manao bravo anareo fa bakagny zay mo zahay ranga manohitsy anareo hoe ka manao anio nareo ka manao antoy nareo hitanareo amizay point faible ndraiky toy mahay ranga nareo tena bravo zao président gn'olo tena conseiller tsy mpanoro voana mihitsy zao fa tena manoranao gny raha marina i raha nataonareo zao natseriky nareo napotaky nareo lehibe ny zandary nengatao avao fanaova reny président engao fa kapotaky fa angao eo hanao gn'ataony soa matsikimondro olo zandary reo ia magnome baiko anigny i préfet ko tandrao ao gnazy fa manao menasy tia tsy raha magnahy io mety aby rey angao reo eo aby rozy mpanao andraha reny soa ho hita soa zany zao ny atao hoe fanjakana Andry Rajoelina io fa teo mbo tsy hitan'olo loatsy nareo fa zahay zany eto mikapokapoka amin'ny émission toato ataon'olo mavandy fa enan'izay hitan'olo tsy safa marina omby dely io koe tsy mivola raha diso fa marina avao tsy safany bakany zay fa agnilan'ny président ao tena misy olo mampijoboko tokoa ataony manao koa ry ministre Gérard zao rey tena re tompony re nafatsika zany miresaka ta re tompony re aby re tompony io ry ministre Gérard re zany re tompony ndra etao président aby etao etao nareo soa ministre Gérard lafa ia mipose re lafa miamy azy nareo ampela eo tenareo soa pozipoziny ministre Gérard la io poziny président Andry Rajoelina io hataon'le ry polo zay bakeo asiany solomaso la i koa Rajoelina avango eny amizao kopombolo iny la toy kopikole vasa mahay anao iny raprezy ikapoany azy tegna latseriky verevereny soa ndraiky toy ela mareny isanareo azy zay fa isa ministre Gérard mahay anao iny ka gnazy tiliara reo tia koa mahay koa reo ry Guy Laurent tsy haiky aby ry Bruno ry Donandry Maefaparany ry mahafaritsy re iaby re mahay aby regny mahay mampilitsy anao soa andavaky tena tafilitsy mare biby zao zany eto manety le raha manao ranga olo reto marina tena mahay nareo ka président mety io tena io no izy zany hoe tsy ampy colonel raiky iny sisa le raha président de atsiky soa le raha apilirnareo aby colonel rey nareo moa ranga isafany tsy raha fa isafany sasy fa tia nareo avao ny marina ka ataovy marina nareo fa io mety soa io zao zany eto le tena manao bravo anareo mare biby mahay ranga fanjakana reto naoda fanapera zao manambaranao président andro vony aviako tamorombe mbo tsy tamorombe ndraiky aho fa zao ny avy amorombe any tamin'ny tao firy moa zany iny angaotsy hoe alohan'ny éclipse iny éclipse moa 2000 ça fait zany zaho avy amorombe eo soit 97 soit 98 1900 volaniko président fa tsy hoe 2000 1998 na 1997 raikiraiky amizay zaho ny avy amorombe mbo tsy misy olo haiko amorombe amin'io fa mandeha aliky zahay niala baka toliara nilitsy amorombe tilianay amorombe amin'io handeha hilajanga concombre de mer zay le raha ilanay zao amin'io niasa amizao atao hoe société vatosoa zao vinantony naoda député any antany fotsiny io zany ro niasako tamizay Rajon Justin io zany vinantony io hanao concombre de mer nila amizao zany mbeo avidelo fa ia olo bakagny hainao miresaka amin'olo reo aleo ia miaraka amin'ny ekipa reo manday any ekipa rety fa hanao concombre de mer atsika mba amorombe ao fa misy zao koa ty amorombe rozy baka Majunga tany taloha rozy fa mpanao concombre de mer fa tsy voa io rozy vanao
mana bateau roa bevata zahay amin'io andesy any vedette rapide re io reo andesy any zany ok Yamaha reny moteranay amin'io Yamaha 80 taona manao akory de tany mifiritso mbeo la tsy tratratsy lomay io baba mbeo zahay avy Toliara mbo tsisy problème iny andeha Morombe zao any nisy fotoana lefa nanao etidin'le lala zahay zany alohan'io mbo fa varatsy paky tany katikaty iny sarotsy lala Morombe zao mbo lala tany tamizay fa nanao test tany paky tany tôbily ho tsy tafaboaky fe tafapoly avao zany aleo maikimaiky tsika vo mandeha ambeo fa fotoa teo mbo raha aleo tsika tsy miampy maimaiky fa aleo tsika zany handeha mba andriaky mbao ataonao manao akory satria zany vedette rete mila avy any ka la ohatsy na CCM camion vedette reo zany baka Toliara andeha amin'ny lalan'ny Toliara de mandeha Befandria toy jusqu'à Ankarazy avy Morombe any iny lalao sarotsy zahay amin'io agnatin'ny favaratsy iny avy tsy afaky nareo lalao ok andao tsika andeha baka andriaky ato anavanto tanabiabo entanay ndao tsika vedette roa tsika avy eo tsika ndao lavitsy Morombe zao va antanian'le olo zany tsy raha lavitsy Morombe io fa mariny avao amin'ny vedette ndao ary mbeo zahay zany niditra anaty koray fa tsy niboaka monto roy zany zay tsy nandeha large fa nandeha anaty koray ka zahay mandeha anaty koray io zany micalculer soro rano iny amizao eo tsika mandeha matinaly zahay nandeha satria matinaly andro rano iny soro mbeo zahay avy amin'ny tanà ta Morombe zao ao nandalo andry tsy fotaka nandalo salary re zahay ka hitanay aby iny andavadoaky zao voalohany mahita toy andavadoaky zao io misy vato be re zany mba somary anteo amin'ny internet eo jesy andavadoaky de raha antenao ao misy vato re misy vato zany amin'ny andavadoaky eo de loaky vato zay zany andavadoaky io misy vato zany agnaty ranomasina agnaty riaky eo misy vato bakeo loaky vato iny io andavadoaky eo fa tanà bevata zay ananjay fa tamizay zay mbo tanà kelikely fe fa nisy fandrosoa kelikely zany fa nisy l'hôpital fa nisy mopera re fa nisy raha iabiaby avy Morombe zahay avy Morombe zahay s'installe amin'ny tanà raiky eo zay ao nipetsaky zahay ato tsika misy lakory bevata ty ndao antanitany teo aby zany zahay manety an'io nisy zokobe raiky zay zany dokotera Soloery io zany maire ta Morombe io koa zany efa député any Morombe vony matibetiky ma zokobe iny alevina tabetafo tany de io zany mba olo hoe miresaka aminay zany io satria io zany olo baka betafo toy fe io zany tsy fa valivotaka Morombe ao fa tao Morombe mihitsy ro tanany atao i zany latsakanaky tany aby fa maferinay nisy fotoa tsika nandefa tamin'ny vaovao teto toe andavadoaky io fe le sariny vato iny mihitsy tiako aboakinao le vato bevatany io misy vato anaty ranomasina misy roa le vato be reny vato be mihitsy izy fa tsy zavatra hita jerevana lavitra fa mitsangana tsirairay izy eo anatin'le ranomasina eo zay zany le vato andavadoaky de tena manamarika an'le andavadoaky eo de avy eo zahay zany s'installe eo vo mipetraky miresadresaky nanao basateur zahay amin'io fa anao concombre de mer mirégulariser io le lavadoaky manahaka an'izao zany andavadoaky eo de io zany afaky lafa mare basy afaky mandeha mbeo ia zany tafampititsy ambaliky aroy satria lasa mivadika tany io rehefa mare basy tsisy ranomasina mihitsy rehefa mare basy fa tonga de midina trany amin'ny fasika mihitsy ny rano eo de afaka mitsofoka viatana tavoaka re ambadika ary zay zany le mandavadoaky ny andavadoaky ataotsika anaty farango anina kely fotsiny fampitana fotsiny hoe misy an'izao andavadoaky zao any mariny amin'ny Morombe fa ilitsy Morombe io de raha va nipetrapetraky eo zahay zany 2-3 jours ty raha haiko voalohany hoe resafin'olo eo zany dia colonel Fanapera io zany tena reharehan'olo amin'iny faritsy iny zay zany le raha ambarako zany zay ary ny historiken'io zany kila olo amin'ny tanà io mahay aby satria Fanapera zao nampianatsy tamin'ny sekolim-panjakana ny CEG sy ny EP sy ny lycée tao Morombe
tao eny ampianatsy Morombe avao zany tanà hitako ta Madagasikara teto misy classe de seconde première fa terminal tsisy mahatserika anao zao i zany lycée fa seconde sy première avao de terminal tsisy tam'izay fotoa zay mafierinay fampianarana eny eto amitsika eto zany tena mandringa mihitsy io ary tena ohatrany ataony mpitondra ambanijavatra lycée ny Morombe seconde sy première tam'zany fotoana zany de tsy misy classe terminal fa mandeha tany hafa lafa manao terminal any mangalaky baka fa tsy Morombe la zany tangalaky baka Morombe zany de tsy maintsy mampiana bata zany fa tsy misy mpampianatsy terminal tam'izay fotoa zay fa napera nampianatsy tamin'ny CG tao i ta Morombe lafa i nampianatsy tao zay zany le tantara nambaranakahy zay ta Morombe eo satria hain'olo ao aby olo ao mahay azy aby agnila eo koa moa manja lisatsy satria tao i niasa tamin'ny compagnie ny manja tao gendarme i gendarme zao colonel Fanapera zao so hainareo de i zany niasa mpampianatsy ta Morombe handeha Toliara i zany nanaka tobile taxi brus ao aby moa raha re taxi brus Morombe io gnazy hitanareo camion re bakeo asia lohany loha camion re fa afara ato asia place ipetraran'olo reny zany ny atao hoe fitaovam-pitaterana any Morombe satria ratsy ny lalana de tsy misy hoe taxi brus sprinter 508 tsy zany fa le camion be le 11 13 911 reny zany no amboarina de gnandry gentré maro ao iaby reny zany amboary soa bakeo militsy agnatiny olo de mandeha iny zany nitatsolo de i zany nandeha taxi brus ka lafa iny nandeha taxi brus mipetraka amy devant i namea chauffeur iny place amy devant zany mbora mise i amin'io fa mbotsy gendarme mbora misetse lafa iny nandeha loloha sy naka gendarme taxi brus iny sy naka gendarme lafa sy naka gendarme taxi brus iny hoasan'ny chauffeur iny tamin'ny colonel Fanapera azafady le ramise fa mivalika afara ao ia fa angao sefo to hilitsy eto amy devant eto laginy amizao moa zokobe ty lafa i zany atao zao mivalika afara ndana anao mandeha any afara any fa aleo ty sefo ty gendarme ty zany no miditra eto amy placenao eto amy devant laginy satria zany iny malaginy azy raha mise zany ambany valeur noho ny gendarme zay zany malaginy azy io hoe lafa ia zany gendarme hajajan'olo fa ia zany raha mise mpampianatsy dra iny diplômenao ndra iny diplômenao avalikin'olo afara any ha zay zany nalaginy any ray aman-dreny Fanapera io zany tamin'io zaho asany hanao examen gendarme satria i zany laginy tamin'iny nanao examen gendarme ny afaky ny afaky nanjary gendarme amizao i ataona manao akory fa nisy tantara raha naka zany hoe izy io anefa tany arivorany tany amin'ny faritra Brickaville tany izy fa niasa tany fa tena nampalaza azy amizay zany lafa ina lefa amy compagnie ny manja ao amizay nampandry tany le zao colonel Fanapera zao nampandry tany mbotsy colonel ita amizay fa ita manja taona manao akory zao amin'ny hirany bekasety iny misy safany colonel Fanapera mbola efa jereo jesira misy droit le hirany bekasety raha ohatra misy droit izy de alefatsika radio fa tapahy le lohany iny zany tapahinao amin'ny hirany bekasety iny zany lohany ova io lohany avao zany ilahtsika lohany io i mivola io zany io avao zany rambesitsika io safany eo toy olo zao mampandry tany io le nama mivolanareo aho tantaraniko fa bakeo alefatsika feo rehefa veo fa angao avao tsy aloha tanjao amizao ao hirany bekasety la tsisy droit io amy farany émission toy alefatsika eo hirany bekasety io tavily gendarme ia lafa i amizao gendarme napandry tany colonel Fanapera zao lafa i andalo
zavany aby lalambeo attention voadriotsy ny akanjony nareo ny androany mahazo soa gn'olo aminay agny moa zahay sakalava eo ndra masokoro ao mitovitovy aby ny hery loha zay mahery ny mahery loha fa zahay sakalava no masokoro mahery loha io mahery loha zahay lafa mandeha mamonjy bazary volondola tena lava eo manjy eo tratsy ny rangahy toy aia ny ova igny nalagny satria hainareo hira misy hoe sarimaky sy raha reny le misy raha tena tsy sarimaky fa ny 12 faingo telo hirany 12 faingo telo iny mivolagny raha atao amin'ny tany toliara io ao manao zao minday figo io zany gnazy mbo kidabo zany na mbo tsy manambaly célibat zany io célibataire minday figo iha ino le hoe minday figo atsatokonao amin'ny volonao figo iny zany marika hitany ampela fa iha le mbo tsy manambaly mbo afaky mandranto zany soa taitaitsy ampela mahita marazy zatovo koa le mba maraky toy nareo mba hoe zay nganay moa io sentiment io tsy hainay toliara loatsy misy avao zany le sentiment fa misy style anaovanay azy fa manaky anareo neny io série tsy zay loatsy nganay nareo mba le lafa iny latsaky nareo mbao zay mamaly le ampena akory manontany amizay zany lehilahy manambaly fa teonao amizay zay sentiment nay zay olo iny zany lafa ilanao kotina zany le hoe ilana zao ila hoe kotina mikoty zany mila ampela mikoty vavy mila ampela ka lafa ilanao zany le ampela de tsy maintsy mampiresaky ka amy vily atoy zany sy voatany atoy lafa mila ampela misarisarima miangola vaitra ino aby volanatsika anazy reny misantima ka misy misasany mavita poezia anaty kapoka sisa tena sisa hoe tena meko anao volana meko anao kitana maitsikilaitsikilaitsika fa niany tsy raha manahaka an'izay santima kio samy managna azy ka lafa zahay zany nareo mba le midiotsy ampela iny zany mandalo ambeo de akory manambaly fa mamaly amizay ampela manambaly fa tsy manantsano atanao anao akory zao manambaly fa tsy manantsano fa manomboky miresaky zany lafa zay ka io tsy misy sentiment manambaly fa zay avao le question zany efa mbeo ya zay efa hainao gny raha zao gn'aminay agny kidabo tsy raha manantrano fa gn'ampela ro anaovan'ny babany trano zay zany fandehan'le raha ny lehilahy tsy anamboarany ray aman-dreniny trano fa ny zanany vavy de anamboarany trano satria le zanaka vavy zany hilanjalahy de ameny trano zany hafa ne ny kolotsaina any fa mila miaina any vao tena maharaka an'izay zavatra zay de zay zany niany zany hoe anamboarana trano ny zanaka vavy fa ny zanaka lahy matory any am'izay atoriny any izy tsy miasasaina amin'io ndray aman-dreny zany fa any mikarimba any zany zay le fandehany de zay le ataoko hoe le kidabo zany le tovolahy mametraka an'le volo amin'ny figo satria ale figo amin'ny volo satria mbola tsy manambady de iny zany raha tany le sipa hoe mbola pitovo ty manarakaraka anay colonel Fanapera zany nandamina an'izay mafilo teo an-tanàna hoe satria le kidabo zany tratra ny kopombolo sy ny oin io de milaza anazy tena henjana sy ohatran'izany feheziny Fanapera ny tanàna rehefa mandeha izy manao tournée mila madio ny sisiny arabe izy mandeha an'le tobile gendarme reny le jeep reny de mipetraka amin'ny sisiny izy mila madio ny arabe fa io arabe io any aminay manko feno mokinazy de ny zavatra misy ala zany misy ina mo tiky tenena hoe misy tandremana i Jesse le baolina ambadika ao
zalahy manipitipy an'zay satria misy an'le anareo de le sisiny arabe zany a maniry amin'iny le kinazy no kinazy io de maranitra reny misy tsilo de misy hazo hafa koa misy tsilo ka rehefa mandalo izy zany satria reny zavatra di maniriniry am'izay tiany andry rehetra ka raha voatsatoka iny zany ny tanany am'le tenue de combat io fangaro nareo androany hoe aiza daholo ny tovolahy sy ny vatan-dehilahy eto am'ty tanàna ty tsy manjava lala hoe tsy manadio any lalina zany fa hoe avera amin'io hatramy tokotany baba lafa ho avy zao colonel Fanapera zao kila olo amy tanàna ho avy any ny olo moa zany tsy manona amy grade fa manona amin'ny anara ho avy any Fanapera diovinareo tanànareo to fa ho avy rangahay diovin'aby io madio tsy raha misy komalotoloto zao lafa i ho avy amy tanà io ao baka ny mivola zay zany gnazy tena hoe mampandry tany ozy enareo mpangalatra io zay ny zavatra teneniny eto amin'io io hira io zany ity vidéo ty ozy enareo mpangalatra io ozy de efa manarorota aloha izy mangalara fa rehefa za izy no mitsangana tsy misy tsony no mpangalatra tikan'izay zany ho feheziny ny tanàna amy fomba rehetra tsy isiny ny mpangalatra fa zao izy aloha de efa mangalara manaova mafy mangalatra fa rehefa za am'izay izy mitsangana tsy misy tsony ny mpangalatra tena mandry ny fahalemana ny tany tamin'ny androny izy tao anatin'ny fibaikona tamin'izy aperinasa zany ny tantara tsara ny tirangaty vo tonga ao Amorombe wa za de zany ny zavatra resahan'ny olona anahy tamin'izany mbola vo tsy amperinandro akory natongavana Amorombe de fa mandeha io resaka satria mahen izy zany efa tsy teo Amorombe tsony fefa mandeha fa tany amanja izy de nilazany ao amanja mampandry tany hatra Amorombe reny am'izany idirany de tena hoe mifarirotra daholo tena hoe mampandry tany mianarany fotsiny de mampandry tany hoe agny any lahy colonel Fanapera fa mampalahelo moa zany izy tsy nomeny zareo generaly teo anivon'ny zandary moa magaga amin'io satria amy politika ny fahaizana misolelaka ny azahoana generaly za tsy mitena nareo généraux rehetrarehetra reo de nisolelaka aby fa raha ny asa vita no azahoana ny gradena generaly mendrika sirariny raha namena an'izany ny colonel Fanapera saingy tsy nomena moa izy fa ny mpahay misolelaka no mahazo an'ireny ny akabeazany raha ampitahina ny asa vita asan'ny gendarmerie eto ny teneniko fa isan'ny olona nandamina ny fiarahamonina sy ny tanàna amin'ny alalan'ny fanatanterahany asany atsakany sy andavany zany colonel Fanapera zany tao toliara izy neniko hoe ny asa farany de tao izy no sotronono tiako tenenina zany de hoe na mbola tsy nahita anazy ary efa nalala ny zava-bitany raha vao hoe faritry ny masikoro sy ny sakalava zany nisy fotoana izy ohatrany teneniko fa hoe nandalo tao Morondava ohatrany fareko nisan'izay koa raha mbola reo faritra reo zany faritry ny masikoro sy ny sakalava de mahay an'izao colonel Fanapera zao tamin'ny andro président Ravalomanana nitondra izy tsy porora Ravalomanana de lasa izy nandeha tao amin'ny faritry Mike Amorombe ao faritry Morombe iny misy faritry Mike io le tenentsika hoe peuple Mike io tany anatin'ny ala Mike tany izy amataonany maro na teo amin'ny fitondrana président Marc Ravalomanana tsy raha hita zao tsy hitanao itao tagnalan'ny Mike tao olo reo koa tsy raha mampiseho azy toy satria ila fanjakana ho sambory aia ny Borafotsimbeo ila tagny tsy raha hita tao itao tao amin'ny ala Mike tao tsisy mahita zao Fanapera zao satria manino na vita be tam'le tanàna iny fa la ia ataontsika olo raty ka ila fanjakana
hivony amindrozy any tsy ambarandreo ato na oda ilanareo fe i tsy raha nihitanao tapitsy avao nanga fanjakany maro karavalimana igny tsy raha nihitanao zao kolonely Fanapera tsy nihita io gendarme koa moa zany malay nila azy satria olobe gendarme ka tseriky tegna androany ha nisy nambotsy any ha nanao akory soa nisy nambotsy rihenja fa manino resaky base de liara zalahy ia koa olo mahay zao ia zao baka plus 24 mahitaky ny hoe fanamborany colonel Fanapera ro havitatsika mametraka ny base toliara io milamy soa toliara eto zao president mivolanao zao fa tam base ny toliara santsy tagnaty ala tagny zao fa niavy tany fa hitako zao base zao tao fa lala mandeha ambeo ani ka tsy raha lala mazava lala fasy no feno aty ala nakinazy baobaby maro hazo hiliranao mbeo zany fatiky re maro hiliranao mandeha amin'ny base ho any amin'ny tany hilany zao fasy mainty zao agnatiny ao zao lavitsy zany le rano agnaty ala ino raha tiako volany olo reo lafa tsy magneky reo tsy raha hagneky ziskamparany ka tsy fanamboranareo anaody eo ro hampagneky androzy tsy ny voasambotsy naody eo tsy magneky rozy ka sandraky naody egny samborinareo aia tsy raha fa hoavinareo mbeo olo reo hoe manekely enareo fa pitariky re fa nisamborinay ka nao mare koa hoe ilaza koa te zalahy mba maro olo mahay raha agnatin'ny fanjakana toy ato aho hanambotsy any te orako tovao zao koa rozy ino zao le faute nataony te hiaro an'le vahoaky hiaro any tanany masokoro hiaro an'le harena hiaro an'zao peuple mike zao te te raiky avao artiste Madagasikara eto minday titre hoe Mikea lafa ia mivola artiste malagasy Mikea anarany te rakotovao zay ngaminay moa tsy raha manao zao te don io lasa odon ka te zany lanareo sambory mba raha mahay le nareo marina mahay nareo ibokako mihitsy fananareo fa mahay nareo ino fa adisoany te ino mivola hoe nareo hanimba raha eo hanimba ala bobaby io zao fa adisoany te zao raiky tapisaka amin'ny tanany be fandriana io zany problème te zany io hateany any be fandria zay ro hanagnany problème androany zao rangahy tegna latseriky ka olo zao sy nambotsinareo satria nareo andoanareo tsy misy afa-tsy 80 millions de dollars tseriky ny ministre ny mine koa zao mbeo i nandehany aby zika Amerika any tsy maintsy atao zao base tiliara zao manao akory soa ministre tsy maintsy atao base tiliara ka maraha masako nareo lefa androany mifonta amizao masoko reo tsy magneky novezo reo hoe tanàna itoy hilanareo ho potepotehin'zao base toliara zao tsy lafa afaky mandeha andriako koa zahay lafa avy eto zao base toliara zao lafa miasa eo zao base toliara zao tsy raha fa misy famelomam-po koa zahay lafa zahay olo reo ane milaza ty marina zahay tsy nandeha lakilasy zahay tsy niana tsy fariaky io lakilasinay
mbo ino koa raha ngagny safa mahita mandilatsy an'izay tsy haiko zao tagnalagna zao vasa ro inoanareo safa fa reo any salary any fa tsy raha amin'ny andaboy atya zay nahavy any député cité-ndradrenasolony aiko ny vola hoe mipetsaka ia olo reo milevy ia olo reo olo contre ny vahoaky contre ny base toliara reo mipetsaka ia aia ty quartier androzy satria tagnalagna reo ka ia président tratsy ny mamilelan'olo rety aha aleo sambory mihitsy na ody fanapere fa lafa i voasambotsy miegny olo reo aha tsy haiko zay va ry hampiegny azy ho hitatsika eo fa ty fahaizako azy ny contraire an'izay ro ho isy satria raha io ane tsy raha handay zandary hoe aha itoy mpanday any an'izay iny la misy zandary agnilany eo ito olo mpanao an'izao topo-topo-ndraha rey la misy zandary miaraka amindrozy eo ito ny piasan'ny base toliara iabiaby io zany mana zandary makiraikiraiky magnaraka androzy va sa mana militaire kiraikiraiky magnaraka androzy la tsy azo kitikity zay vasa raha hafa fa olo reo ane ka tsy raha handefitsy amin'io zao fa i volaniko zay sarotsy ny militsy agnaty ala ao zao fa tany nareo ane tsy raha tany fa mbola tabo atoy vao nareo zany amezalainy mamilela bakany président kalme fa milamy ty aho fa tany iha ndragn'olo manao an'izao manao mamilela aminao président zao mino fa mbo kiraikiraiky roa amindrozy nilitsy tamin'ny place nisy un chantier zao tany misy any base ny toliara sanjo ita agnatiny tao zao fa tany miaraka amin'ny ekipako retya asio sary ndraiky jesesy ho tiarondrozy hoe ny drone evatsika parti zao zaho ane nanao drone an'izany fa niliranay tany maty hatramina crabotage ambarako anao zay président maty hatramin'ny crabotage ny 4 pick-up nandesiko tany tsy ligny ny fasika io zikagny dangereux zao agnaty ala roy mare atoliara 2 any zany baka tsy anisia toy zahay nilitsy lembeo taona manao kory ka androany hanao zao hoe aha alefasy fa lafa pitariky re voasambotsy havaka iaby olo reo eka ho anovonareo zao aloha le paprisky président tsy zao ivanao ka manao zao ataovinareo satria efa mandeha mare nareo nanzao tratsy mamilela io lafa mandeha safany regny inoanao président fa regny ane olo tsy mavandy re tena mampilitsy anao antiny alefaso taona manao kory aratsika betibety raha volanin'ny colonel fanapera eto toy so ahitanareo manao kory gny azy ny agissement lafa hita amin'ny tamin'ny gendarme tao hoe mahavin'olo magneky an'izao colonel fanapera zao janjignintsika zay safahany eto ndao alefasy jesy nao azafady anao a magnafatsy anao dihigny le hoe nagnafatsy mba volagno le hereo mangalara malakilaky koa hoe traminareo